Ya sapoyere onu jam Father we thank Holy Ghost take control. Ya sapoyere so kire se. Do a odo papa ne. Anenti na ode wa prapra ne hu nyina na ode hwe ya sapon ma. Ya sapon hu se owo ma o. Mma no enye ne yere ma. Ayo onu ya sapon ma. Na se medo na wo ne mi awo. Na se wo yare wo akunu owu ne nkwantema. Mensa first kasem be hawana. After the because I'm talking here, I'm now that akono. Auntie said that uncle Hoya. Oh, dream, the man who no medi no mese, almost a bompa man, or nebi no abreu. Nemo Kwanani almost Moshe Mumani because no or your greater part of the children. I said, me see, na your person deep, or by near one now will pump it out. Oh, who say yes, power, or be ready to just remember who said in Tibesi fam. Na ya sapon yire ne nso no afa na nani so ade no fonso bi ne abrabo bi o ye ni se won se ese nani afi ka makura se wantu anya kunu papa bia wantu anya obi ane na ntra na nyama nyina basa na mofra no won so na won ma ne kwan no nko onya ne kunu no be so no mo asu agu ne so se osugu ne so pe papa na adwele beba fie ya sapon yire ko no so ne kunu na mofra ne ka ho wo su 3 seconds ya sapon na adwele bebie nani beba ne hoso ya sapon onim ne yiri o onim se ne yiri onim se be kunu onim se me mani na the only remedy ebema na ni aba ne hoso se wa ye mfumsu bi o wa ye dan o obehunu se wo ma ne yiri no kwai na ne yiri nko so no mu maame ya sapon yiri so no mu fa wo no mani na mo so no mu mo sungo ne so a to me bia honhom bia ahye ne so akata ne so na ebe free home mo fa body enko me bia mo ko bia nsu keke kro mana ne wo beto no abusia ye mo akwaba ediba too much change na nsem ho na ye ne ye papa Prophet Dr. Abednego edi enkomo emane kasa efa ye papa ya osapon yare a oyare ene abonten a ensem no ebeda ma Ghana fo nyina ehu se ne ensem no ekos na ye papa ka se bebi a ye papa ya osapon eda no ohun ni ye entika busuafo no enkoyi ni firi osabusua no epene nkwade a na no beto abonten ma fo kasa ampa ampa na se su video a ye papa ya osapon aba beto abonten afa no ho ne kire se papa no ne yare no mpunto bia emmam still a esra na yare no eko enu nti ene ya papa ena asese ye ba bisa papa se na asem o kan na busuafo no na anti ana se den ena wokafa ye papa ya osapon bebi asese yare no anu aye den akwa akodu still a ne ohun ye no sa na se e wo se busua ne yini free ho ana den na wo se abusua ne yentika no ho na ye ma Prophet Dr. Abednego akwa papa achemo akwa ye nua mo ho to say akonyamia na onse iboko wo se muna mkwazo ha boko yo papa ye ba ya yenso na se boko asem a ode tu dwafa ye papa ya osapon ne yare ene bebia na oda senka busua ne nyini mfiri se unhu ne yie unhu ne mu yie emfa ma no papa ne video ba won tinare na san akosoro a sese ase anu aye den achenkane no eno na ya san ba ona se ye ba bebisa se papa san ena ne masiti efa ye papa ya osapon yare no yo osuso jaja nkupo yehowa ye da wase eja na no intase me ba efa ye nua ojontone ya osapon Adam ananyo no boss ajom Adam adejemu na ye o adejemu na ye dede da mekani jomo botiti njompa na ade na mo bisa na se na mo pe na se mo ti ade papa se wa ye Ghana niwa o se wa to nyum se ne o se pe ne nyum yi wa to nyum aboa Ghana pa Ghana na bebre na ne pe ne nyum sa se na asem ne ba abonten no na ne ho abehia Ghana fo enu ti na ya be oh eja me da asem ne enka mfa ho biom se ya abona mane se monka na ontie na boni bi no waya on sakra on srem fonso bi no waya na yo se no oware yire mienu ana oware baako papa ne yire na sam ne beto abonten no ne papa na kasa ba be kan ne se ne yire oware ne de ye baako na papa maame ne ko ne ji aware de dada anhye da anya aware ankasa sensesi ankasa de o nware ye
na enti owoyere anase se onire se de onire ma meti wa neti ne ho a ohwe no so ma meti yo o ene jom to ne one ne bribia ye papa pacho de asemo ya sapon ka no ti wani nyina na dresse bibia ni ono ene ya sapon tem yo na ade na wakoji obi kunu aboso se ya sapon kro ne yiri de so ne nawo ya sapon oba no ne ba pacho ma one ma me ne de one ne so de ne ja one ne wo ba na one ne ma pacho ne wo ente yo yira na nyo yire so wa ware once you have covenanted one no awo ma de mo ware mo akwapam na obejai no mo jai wo ni kai so asan jai wo honhom ana this is the question. Because neyere dada nda so pen neyere dada nda so di nachi ena tiwa so ayese osi akwan enti tiwa no betime abodua ana de brebi egu ho akantem se oni ya sapo enye brebi dana me the question na me bisa okay enti me the se oni ni oso woni hwe dia eni na onja obi kura chidi okay na neyere say dada o say fufuro also open o do so waja me de menja o otie ya saponi se waja ne yire a oni na wo a ne yire ne nso mehwe no onu ma me ne no gina ho se menja me kunu ye waja me kura me ne wo ma waja me kura me pen no tibia me pen na ni oni na wo se menhwe ntrase ma obema me ne na bobra mame ne nawo na onwusa bribi ye ne sa enti mame no so aboabo so se ba bia obefa biara a oji ni kunu no de na kwa yaresa ana me bi se na enya yaresa no wo no o se ho no wo ma ne kwan because won je ne ntumu se eye ne kunu ne ya sapon tino ne yire eye ne ma no ene na busuafo epeso mefa ya sapon no emfa nko ba bia wo pe ana won so won ma wo kwan because when declare mo say omonya warefo ana no so che say me wari o ma wari o me ne wo ba me pe no waja me kura me de menja o ye ana ma me ti wa no so usenya o hwe enya o hwe so a ente yampa so eyampa enya o hwe a oni ni ye bribi da oni ni ye bribi da na se wo ye bribi a bribi be ka wa na enka o ene oni ni ye bribi da se enya o yire enya okuru enya oba enya wabusu ani ana twu hu firi ne ho na ne ye ne dia o mefa nko onso se daabi nti wo ye ne den amen amen mbajo wati ase sana ne yire ne kusuka na me ka kire ende se no ma meti wa no o no no ne kuru he ena oti ya sapo ho no aduama no eda ho ehuru ni niama eye ni niama ba bi o ti fi adu o de onkope okuru papa ne ma meti wa ne kan se ya osaponi obi a waboa ne yie pa se nya ya osapon a anka oni ba bi krati boa na oboa de a wawie wanya ho akọ okay se waboa o dia na waye yie a koi na oboa owie no o se ja okunu na betra ne ho obo obi a o ma nipa ja ne kunu na ebusu abetra ho nda bi se odo a oda ne didi kire no odo ben na do a wade dia kire wa enti ontumi nkoware ontumi nkwohwe omba ontumi nkwohwe okunu na onu aduama no na ahoro ne pint man e o ma nenim en da ho no de importia na o usi obikunu ne pint ni demo ne mpaso otu onye nu adua ye biribi ama no na wo de wo so wabo okeke we ni do de abo okeke dia we ya kwe na se ni droso ni nsuo ni biribiara wo na wo ye asene sen na ne yiri nya kwan emeye mma no ne yiri ne se nkuno mkoyo nwa ye de ono opacho still odoni kunu open no do mo ma ne kwan no mehwe ne kunu papa mpacho yo ne amafo so e kan se ya osapon yire no ya osapon yare epimpen so a e ba ni nyina ya ntene nka
ye hunu wa ma abonten amekasa tama na ya sapon ni tiwa na nyina na maame ni nimu ankasa na nansen a ye mampeni abedachire ora Dr. Mahamadu Bawumia ekosra ya sapon na oma ni sika na maame no hu sa fede sika na papa ne de aba no emu yedu no eno nti na afi maame na yi nanim aba bonten na nye pa bia ope ya sapon yi ana ado a wodo no nti na ope se obehwe ni kunemom sika na ote se abamu no eno na ope se okono kwagibi eno ma fa sika na ama no nti na oba bonten abeka no everybody so here there was ya support yere on no general father we thank Holy Ghost take control ya support yere so kire se do a odo papa ne anenti na ode wa prapra ne hu nyina na ode hwe ya support ma ya support hu se owo ma o ma no enye ne yere ma ayo onu ya support ma na se medo na wo ne mi awo na se wo yare wo akunu owu ne nkwantema mensa fasika sembe hawana afere me because am chofo ne wo mra oda owu akunu anti said dada onko hoya odwin ne man hu ne omedi no mehye emuso bompa man onye bi ne wabreu ne mo nkwara ne omohwe mo hwe mo man bi kwa onu no oye greater part of the children. And they find on French in Korean medical school, university, or mess of any national. Maybe, and this I do madum, no be a better obidia, or Kai will say, oh, Mao, the Kaioma, on your bonnier. Yes, upon you in your bonnier. And this Dr. Bawumia is Excellency on your missional. I come as a bumbi the Amaya Sapua. Nani, you could be say, the dada. I almost say member, pass me first casem in Korean school. Any idea, and from me how? And can't we yare no? Yare so no, me near who me ni baby a maye, and she say no, me yes, say my before cry, me niska, and this is Scabadia, and the Naka woman. Nasa Beya, young couple baby for and Copa Yarisa, Yasa you on your body. Papa ena na ebi mo so kan se ya sapon ye penimu Ghana ha wato nyu mache ni din wabo ni din ho baya che enti senka ne yire no kra se ebia bibi mponi na so ka no okunu beka ankanya ne kan radio so enti ho na ode call ye no asamanfo se maame no atwe papa no wo fom enti no oni ho kwan se wo se obi a watimi akogu okunu animu ase de gya ne ma wa de na abaye no mo apotro o se nsuo echewo twemo ajewo eyihwa enti wo aboto ochewo nsu no ye wo ti maame no aburu ne so afro no one mati se wo mane kwampo enko ne kunu ho enko ka ne mana sempo nche wo de onhweme wo so mpeme na so me ne mepe ho enti wo de onpese wo hu me kura umma wo me ho tipe no beto abedi wo ma nkomo na so wo ma me ho kwan anti baby a obefa akoka oso kasa kire mframa o kasa kire onyankopon maame no onja papa ni yo etram ka se waja no wo honhom ene honam so ana efi se won na woni mu se won koja no o ne yire ya koja no but maame ne kra ene ne bibia edi papa na chi maame no onji adwembone ma ya osapon we hu na brabo ne kasa ene ko faisa sata wo ware no wo mu ye nkwada wo mu nimbo ye wo ni nyansa biaye wati ase ene fie bia nso ne emu asem enti no mra he ho ni bai no ene ye so ke sada ye nja ne pam no but maame na ko tra se hu so no kra we di nkwasa asem enti se no anka twamro nya kwa nkokopa ni so na won say the entrance because emma e wo wom tem ana maame ti we so abehye ho wa behye ho dia wa hye ho kakra se se uko se wa ba no ye wo ho a se so kopa obra kopa okunu na kopa omma na kopa obra papa unsusu se maame ti wa de no se ne medi kan no senkenye ya usapo ankati wa ankobi anim no ankoni baabi atena enti ono kwa se otena ono ne papa no ne maame ne nyina na eti enti ohwe se ne ya papa no aboa no ne career
ama bebia ne wa bedru ye katiwa Ghana ho bi anim no na nipa so ba kire do ama onyonko nipa na wodofo bi a eye bra wakwa ho hiahiem nti ono gidi se saa bre wei na ya sapon hia no enu nti na waba boso no so hwe papa mo waba boso o se mra na onim ono mu na ete obi ne yire enye saa ena me mpese mesa ko deep na no ma me bi bai also for da sem Odumenka. Also for me say, I don't know, me kuru ye be kusa. Mami, da sem. Oh, he's also for already and pass one friend me there. Yo, mami, enya sem bia asem ni nyina nse, sem wo bi ti mo nchen. O say yo, mo ko fa akwara bi abetra mo nchen. Yo. Amen. Yo, asem kwa pese obeka na ontumenka no. Everybody de onim. Aha, hwenu a everybody onim. Amen. Hwenu a ehinta wo onyame aniso. Entino mame enne okofia ebo 9 o'clock a okibaramulo. Ebo na ya freme. Mo beda wode okro no da ho a koda ne nchen yese wa to dan mu da hodi mame da hodi a ohun se gate ni ebue gate no ye ebue gate obehwa abofra ne na aba na mame te se na wada abofra na ote wo nchen no abofra na ewura dan ni mu owura dan ni mu ope oni so ohwa no se mame na da no de nsa eni na papa na tiso mame ni kunu bonvi wa oti abofra oti obi de ne ekuru nchen no we say sunsumu no oni mame ne de papa no eda na oni ne be dan so a odi kan o yes ade na ni we yi ne ba no na odi ama ne mame no na wa fa mame ne de na oni papa no eye no be ye wi a na we yi ne de nti ne te se da kuru no be se be 2 or 3 times bia ne de ne ka mame no mbato wa jase ne de ne ka mame no ho no mame ne kunu ho a sokuta mofra de ubetie mo na ontie ubesu na onsu tu kunu be fa wa asemo a akwada oti nipa oti obi nchen no oyi ne ba no de ama ne mame no a oti ne nchen no oyi mame ne de no ne kunu nada eno gusu ya na dakuru no ni refi nte ekoka ni de koka ni mame no be say 1 week ni kuru baruwa ayi ayo obetie mo wo mo ofi ho nyina ate papa says ede sade akọ eno di milika bai na kai ozo so for me fare o de enye adie nebo o se so for me yet ka wo be yet say abon say ma yesu o be yet na me say mami wa ya si ni ebo ho na nye odia akoda bi dia ko edu na jo na afra mi na me chere se tumi wo ho afra beka ampa so afra no kokai yo me na ya me ba na me yi me die na me dia ma no ma je odia enti da na me be yi odia na fere me ntu be mfa me die ne me hye bio enti o me die na aka ho na odia ne wo me ho enti na okọ okunu wa utete enti nkrofo what tete nkrofo nchen be very careful nkrofo tete nkrofo nchen kofo bi betra nchen hwede ye be very careful enti se watre obi ni kuru ho kakra na wanya ye na ye dia uso ko pebra na ko boy na mama me no mehwe ni kuru ya usapoyini ni ye na dwene se okwa oja aware asemi na esi na ye pese be ko deep wo ba ne ho nyina wo pump it out oba hu say yes power obi o de chi Jesus memma wo hu say ni tibesi fem amen. We are talking about the power of God. I have power to curse. I have power to what? To bless. Wama to me say yen kum ni enyane. Nemom yen papa. Amen. Nti papa. Yo. Na ne wo kan say ya sapon benya ho to dia.
aje se ma meti wa firi omontem e ma na yere ni ba be hye na namu ye na yere adwuma se e yere ano. Yes, that's the whole secret. Na ya support yere ni so no afa na nani so ate no de nyame di agro ade no wo mu se enya nkrase fon de sa kantiti ndom ni kantiti abrabona he afa na wanyi na dwubrabo na ni so ate no enti mfunsu bi ni abrabo bi o ye ni se wo se ese na nyafi ka makura se wantu enya kunu papa bia wantu enya obi ani na ntra ena nyama nyina ya basa ena mofra no woni so ena wo ma ne kwan no nkoho onya ni kunu no be so no mo asu agu ni so sese osugu no so pe papa na adwele baba fie ya sapo yiri kono so ni kunu ne mofra ne ka ho wo su 3 seconds ya sapo na adwele bebie na ni beba ne ho so ya sapo onim ne yiri o onim se ne yiri onim se be kunu onim se me mani enti won pa won ma ne kwan na nko na mumu be hu se ya sapo na ni so betin apantnya wo kan se ya sapo yire no ekone ne ma ne ko papa no won ba papa no won sungu ne so ya sapo ho beto no asa na papa nya Ghana fo bi so kan se ebia na ya sapo so ayo bi boni a enye ne yire na enti on kan kan ni musu no hwe no so yo se na nipa na kase na mon is frustrated. Yeah, suppose out of himself. Now the only remedy. Every man and yaba the husu. So why am from Subio, why a day you obe hunu say, one man in no quai, none in ko sonum. Mammy, ya suppose sonum. Found no money na, Musonum, Musunguneso, Musugunuswa, to me be a home be a ashanis akatanisuna, a befree, one. Mofo body uncle, maybe a mokobia and suke cromana, no beton. Amen. Mary. Papa ready. Yo. I didn't know say Ghana ha pempi na no say obi wo ho a ogidin a ebe kwa wiye no na ase wakwa konya mane akoye yare akoye yenti ye kra say ye hu say enwa be ma lewen hwa accident kakaka wo konya ye ya saponde na abai ono so ewi echi yare na abebo no keke fosusu kra ye bi ono so agidin pa ono so ewi echi no ono so akoja accident ono so pre ne nkwa dendende adan na pempi se nipa no gidin ya koduru echi be wi echi no na ekwa akoda na ne bone Yo osoro asasiru adinya so to for ida wase ye ma me bisa magana for ni wi ase ni too much for ni na se adan na nipa megidi ya na akowie bone enye se kowie bone wa choro se fa wa kwanhye ye o wansa na fa wo ho eto neso na onu na obeye na onu na obeye ni woman kwai no ya sapon anka sokobo no ho ban perfume ankasa we enkoba papa pacho sense wo ya sapon anko ni namo se me passa for me perfume me passo for onbobo mu ba magidi meye kese self imposed curse. okay Self imposed curse keke for sunu woman ka ho agigi din celebrities no wan for wa kwa ankoso bonsam ba ofie nenya de essential ni anaye dade good until what the one kwai ekoso nyame nsa na baby a woni nam na wodi ni nam no say ya sapono wa ni nam me kope osofo wa bimpa enti me perfume me pese mi gidi mi tujo mi chobia enti odi na kwa ko say na nsa baby o kwa nyu nyame enti na kofa all the self imposed curse enti keke fosu no wo ma oka ho ne sa celebrity so wajiji di ya na aso abe yare enome oha obre amane accident ni ade no wo de won akwa akoso nyame nsa na eya sembisa papa wa sembisa ina celebrities ya yekenya papa so onyo mudi nkomo na wo bi so ma dodo na so mo ye Christopher a mo nyina ginya medi o mo bo mo mpaye eso mo nyame enti question na sembisa ne say so obi baji din ya na say ebi on shedan fa ne ho nkwohye nyame nsa soro nkokwan bi so ana say say na wo fa na akwan ne say na aka say for wa kwan hye nyame nsa no apart from say also nyame abo ne mpaye no akwan fufuro ben so bi na also fa e de ne ho hye nyame nsa nsa na awrade esu da was ampa webisa onnim nti e na say na onnim nsa na won so onnim wo so osom nyame why ne ka je so osom nyame why ne hu so osom nyame
na why na ka say we so yo Kristoni obi asem yo Kristoni obi aso yo Kristoni what you say in sin did my mother conceive me one and I was shaping in iniquity musu enfifem or how enfifutum ye wo nipa to mu afie ne abusuan na ofiri mu no ofiri musu ne no memu entu yo Kristoni onyo nyame ba o Kristoni ni onyankopon ba ofie be ye no we yo ho afirim ofie tumi dikudi ha no watwe ho afirim na ofre ho Kristoni aso na okono kra we be the founder of the church osofo no kra o Kristoni osofo na gaza nyo Kristoni majo wa ja se aso na okono one osofo ni nyo Kristoni enye nyame na osom wakoje drobi tumi bi wakotrase afa nkrofo 3 4 yankote asore ene wakoje tumi bi last week aso mbegu nyama be basabasa ma ba betretre mu menima asore bebere aba nkrofo sedaba mamu ata aba nkrofo aba fia mehunu aso bebere is controlled by the demons and they will cause me yo Christian o ye Christian ni why negative this oba na me ma chere say wo fie 2 minutes say asara me chere so this me media na ka chere me ma ka chere and the woman ye Christopher and as I said wo de wa kwan share radinsa na radin owo hefa I say God whom no one has seen can see and can approach unto but there was special people o de akwa ma wo to kono ono be chere ofie bosum ni say ade and since you believe have you received the Holy Ghost you have to work out your own salvation and now your preparation ye be ya ma therefore ye you fi somu no aba haine mo and to offer Christ so kraje nkwa ko boy su kra onwie ye o boy su fa Christ so kraje nkwa onwie ye so sofuru kuta bosum no bo we su shem osofuru kuta ko no dia sora kesa bebiri wo ho a wakoje mahanta spirit bi no mo de entisa spirit no do shanensa ofie be ye kro onwie ye ofie bo so onwie ye ya side one sa come another spirit o kwesina ko o kwesina du ko asore esura osumboso abusia aha aye too much ye koso aye wo ye papa Abednego enchan aye ne twetwe nkoma afa ye papa ya usapon yare a aba betum ni sese bibia yare no pempen so a odi edu mesho se wo subscribe channel e dia mayen na wa mi adoma no so na se upload bia ba wonsa akabi kama ho ne enko papa nchen ne no so a enkomo no aye bo no so ne bisa papa sese papa ya usapon asemi bibia adun wa ma ye hu sese ya usapon benya nkwa ana se ne ho beto na je se ne yere ne ma no ko bam no na wo musungu papa no so na sese bibia ya usapon ewo no wo ka se unhu ne yie papa sa ne ti you just say me hu no me ka say me hu no ya no kware o se nsuo because nsuo bi to me bi ena o se ninsa enti benim say hina ena o so nsuo no say yo sofu no say wa ko ba bi o ena sa de no onipa no de na ko se sa to me ninsa ena spirit na o se ninsa o wo sa kwa ni so wa be kire me hu no me na kasa so no tini ba bi ena o sofu no de ya sapon no brain e say sa spirit to me no ona on sofu no ye adwuma ti me nim sofu ko and as sofu bebre they are using familiar spirits the spirits of the power of the air not God not the Holy Ghost so I tell you the truth and to for interest ho mo pa won dia no mo hwe say bia papa ya sapon wa woji ayarehwe no tumi ye de papa na ye adwuma no eye nsuo tumi bi na papa na ye ensuo ni na bebo mama ne obia miss obia mompai asofo gada obia nkohwe mo obisa misa question na everybody dey obeka will tell you the truth and tell me person mo for obia asem mra me dey na me hu say osensuo na nsuo no aba se mo bebi sa me gusu bobo ya asapona na oba se me ye di na ya asafo woni ho na ye de na obedu ho asofo ne na eba ho asofo bebre ene wo beje no wo beje sa tumi no ene wo de ko ya asore ndi woni asofo no na ye adwuma ene asofo bi eba ne ho se wanya aseda afode a odba bebo afode na ne sa aseda na ntwi emu eduru wagidi nti se wotumi wie ne kumu na ono na asore ebe sa agi bebre boom the whole world we are no afa Yesu atare ache papa ya da se pass about nche na amen we dey o de wo se betwa to betu je na
Awurade Yakobo yɛ da wase. Anuanu ne adɔfo amotie, this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Me so bo nsam wo adwuma ho. Ye wo ewura no mienu. Na Yesu se ontumi nsoma ewura no mienu. Yesu an o kan se da de beba, Kristo foforo beba. Asofo atrofo bebere beba. Minimu nsuo bebere abebo mamane. Mamu ata eba me nkyɛn. Etumi ahoro eba me nkyɛn. Se na bo nsam kɔ Yesu ho. Se wo yonyame ba. Enti me ministry stro ne fam kasa. Ena oba ha me nsore mbompai ma. Me mbompai ma. Me no enye wadamfo ni me enye omplan me nkrokro no akodai. I will tell you the truth. Yeah, 30 days for destroying what? Satanic destinies. Satanic destiny. Ebia no ko so for so ko penshira, ko bayarsa, ko pe bambo, ko pe fame. No do ko ma to me bi. Bebre do be consume ko bo so no do ko se to me bi nsa. Enti na Jesus so ba no. O de asofo no. Asofo Jeremiah 27. Ose me mfra wo ye. Me nsuma wo ye. No mu demirika. Ye sorry keke fa Bible say me ye sofo ko boya sorry akofa nipa 2 3 akotra se plan se wo ye sofo. No. Also, as many as are called by my name. Why not smile? You are deceiving yourself, deceiving your soul, your spirit. You are cursing because I did you have obey. No go tell us onyamisi. Maybe no nyamika chero. Unwo nyamene we. What we need that? So you are deceiving yourself. One, you are deceiving the congregation. And also, many shall come and teach you what? Different gospel. Baby, Rebecca books. And for baby, no, or no, because you know, you see the whole world, eba yenim. Spirit ko any woman yejuman yenim. Enti 30 days, never say obon samunjuma. Shebre bi wo ha also me de me ado me boan krofo me boa me busua ma me bi bai o si dan amane ma me ni ade efe also dan be obehwe ba bi rent na du ofi America oni na mo dan one not in echiku da sema mimu eno wodi ni ko fie mimu ana ko America efe wakoda oda ho doctor na hwehwa won hu eno onte na so won fa no me da awade e da asem ka ho da ho awade me da oda ho na ne ma me bai awara blocks mienu a me de ahye wa akiri no enti na de me akọ sofo Abednego ho na ye bo me enya de sekan na sa block mienu pe a me de hye wa akiri mienu pe ye to me pai ni pe chi the block ehye ho so no anso na o si dan na ide ama no this called satanic destiny kwase adwuma na o ye no o si dan ma o ma me o papa si dan ma o ma me o papa na ese si dan ma o ma me o kurugu si dan ya emfa o sika nsem o be ma titinto kwase ya o ko bu adwuma o ko ye biribi a o do ye sika ka ho enti na brochiri won to me wane no o be ma ye adwuma si dan fa o yire tremu ye wan kasa wa account emfa o sika emfa o yire sika emfa nka o sika ho o do yire ye biribi a bom joint account enti na brochiri aware na egu oja je oba ni sika waje oba ni mama sika waje oba ni mama sika enti waja kwade bia nya wo de abiom amen obema o mama ti baby on talk onika onini obetere ko oni bi wato ka ma oyere oye jimefo obeto ka ma oyere atoma o mama ansa shaneso yo abusia amen aye to aso you mama abusia ya das ya papa Abednego ene ba ne na ase ne ba ebetwetwe nkomo bebre na papa ka aha eye too much gh mesro say ya no subscribe no emi adoma no so upload bi bia on sa etimi akabi ye de ho hwehwe no ebesi ha yakra